Bok svima i dobrodošli natrag na moj kanal. Danas gledate moje ruke zato što konačno radimo deklator moje šminke, dakle moje cjeloukupne šminke. Vrlo vjerojatno će ovaj video biti podijeljen u dva dijela zato što ima jako puno toga, ali s obzirom da ja zaista više nemam gdje smjestiti šminku, idemo raščistiti. Tako da prvo krećemo s bronzerima, rumenilima i highlighterima. Pa krenimo s ovim prvim dijelom. Ovdje imam dva nabilna rumenila koji se zovu Independency Lola. Lola mi je iskreno najdraža. Imaju prekrasan onako šimerasti odsjaj i zaista su krasna, tako da to ostaje. Jedno od najnovijih rumenila je Colourpop Brut Flute. Također predivna nijansa, onako kremasta. Više je zagasita, tako da će biti super za jesen. Definitivno rumenilo kojeg se rješavam je Milani u nijansi Berry Amore. Ovo je zaista krasno rumenilo, ali toliko ga dugo već imam i stvarno ne koristim ga. Mislim da je vrijeme da ga se riješim jer jako je star, tako da mora ići. Također rumenilo koje ide zato što stvarno ga jako dugo imam, a ne koristim ga. Još sam ga popravljala bila 2 puta valjda. Radi se o Aura Deep Wine 215. Naprosto preintenzivno mi je i ne posežem previše za njim. Da ne govorim da sam ga popravljala masu puta i nekako tekstura mi se promijenila, tako da to ide ča. Ali zadržat ću ovaj 223 Martini, to mi je predivno. Imam ova dva L'Oreal rumenila, dakle radi se o Melon Dollar Baby i Life's a Peach. Zadržat ću Melon Dollar Baby, a riješit ću se Life's a Peach zato što zaista nikad ne posežem za njim. Ovdje imamo i Maybelline Fit Me. Ovo je 40 Peach, pa sad ja ne znam, iskreno uopće ga ne koristim. Samo zato što ga ne koristim ću ga dati nekome ko će ga više voljet. Jedno od novijih je ovo Lancomeovo rumenilo koje iskreno nikad ne koristim jer zaboravim na njega. Ovo je nijansa Petite de Coral 031 i to će ostati. Imam novo rumenilo i sad sam shvatila da imam Life's a Peach u novoj verziji, tako da njega ću spremiti. Tako da svakako ovo odlazi jer je staro pakiranje. I ovo su sve rumenila koja sam zadržala i riješila sam se 6 rumenila što mislim da je dosta dobro. I idemo dalje na praškaste proizvode, odnosno proizvode u kamenu, a to su uglavnom puderi u kamenu i ovdje ima nešto bronzera. Rješavam se ova dva proizvoda, dakle ovo je stari Catriceov Setting Powder 5 u 1, ne koristim ga, odlazi. I Rimmel Lasting Radiance, doslovno kupila ga za recenziju, nisam baš nešto bila oduševljena, ide ča. Odlaze i ova dva, ovo je odavno trebalo ići, uopće nisam makla, dakle to je zapravo, ja mislim da je slična verzija od ovog 5 u 1, samo što je potrošen već djelomično, odnosno dobrim dijelom, tako da to odlazi. Odlazi i ovaj Rimmel Natural Bronzer, pretopli mi je, ne sviđa mi se, rijetko posežem za njim i mislim da će dati bolji dom. Ovo je već zaista gotovo potrošeno, to bi trebalo ići u Empty, iako ima još malo bronzera, ali imam druge bronzere koje koristim tako da Nars isto ide. Imam i ovaj Pez Artist, ja ne znam, fina je tekstura, ali iskreno ne posežem za njim. On više daje onako, nije ni highlighter ni bronzer, ali s obzirom da ga ne koristim, odlazi. E sad ne znam što da radim s ovim butter bronzerom, dakle to je Physicians Formula, svi znate da je to zaista brutalan bronzer, ali to nije ona nijansa koja je popularna, već je to Sunkissed bronzer. On je dosta nekako narančast na moje koži. Ne znam šta da radim, onako po ljeti mi bude dobar, ali iskreno nisam ga koristila ovo ljeto i sad ne znam šta da radim. Ajde, sad ću ga zadržat, pa ću vidjeti da li ću ga koristiti ili ne. Ako zaista više neću posezat, mislim da ću ga se onda stvarno riješiti. Ovaj mislin iskreno nisam niti isprobala, tako da još ću ga zadržat. A ovaj Catrice Perfect Pore, to sam mislim samo isprobala jednom, ili uopće nijednom, mislim da sam jednom isprobala, ili možda 2 puta, ali s obzirom da ne posežem za njim i odlazi. Dva proizvoda koja ostaju je Nabla Ambra Skin Bronzing, mislim vidite koliko sam ga već koristila i zaista je onako, vidi se da je voljeni proizvod, tako da ostaje. I još neotvoreni Max Factor Facefinity Bronzer u nijansi Light Bronze, želim isprobati, tako da ostaje. Također ovdje imam i novi L'Oreal Bronze to Paradise, on ostaje. Bronzer koji je odavno trebao ići i isto nikako ga se riješiti, bio je favorit. Dakle, Balm Desert, ako me pratite duže vremena, znate da sam o ovome pričala, ja mislim, jedno 50.000 puta, ali evo, ostalo je još jako malo proizvoda i ja ne posežem za tim jer je malo i nezgodno ga koristiti, tako da on isto odlazi.
I ovo su bronzeri koji je ostao, kao što možete vidjeti, stvarno ima mjesta. I odlazi čak 8 komada bronzera i pudera u kamenu, tako da ovo je jako, jako dobro, baš sam zadovoljna. I sad dolazimo do nekakvih pudera u kamenu i highlightera. Ovdje je malo miks jer nisam više mogla trpati, tako da sad kad se toga svega riješim, fino ću imati sortirano bronzere, pudere u kamenu i highlightere. I još jedan Max Factor highlighter, ovo ostaje jer je predivan. Mislim, ovo je bomba, gledajte ovo, stvarno je krasan. Proizvod koji odlazi zato što mi se razbio, mislim mogu ga popraviti, ali iskreno ne posežem za njim, je Essence Skin Sensitive puder u kamenu, ovo je mineralni puder. Jako je bio dobar, zapravo nije uopće loš, ali imam toliko sad drugih nekih favorita, ajme sve ispada van. I mislim da ću ovo naprosto baciti jer stvarno je u banana stanju. I još jedan Max Factor highlighter puder, ovo je Golden Hour, on je dosta zlatni. Aj neka ostane još neko vrijeme pa ću vidjeti. Dva mekova highlightera, ovo je Beaming Blush, on mi je jedan od favorita i on definitivno ostaje. I ovo je Here Comes Joy limitirana kolekcija. Ovo ću se više zadržati zato što mi je uspomena na dane kada sam radila u Meku. Tako da ovo definitivno ostaje. Beka ostaje svakako u nijansi Moonstone, favorita, predivan, prestaje se proizvoditi, tako da to nikako ne ide. I ostavit ću si ovaj Catrice More Than Glow highlighter, zato što je stvarno bombastičan. Gledajte ovo. Ja ne znam koliko se sad kuži na kameri, ali ono bomba je. Rješavam se MAC Studio Fix Perfecting pudera. Ovo je meni bilo katastrofa, nisam baš nešto bila zadovoljna s njim. Tako da imam ga jako dugo, tako da odlazi. Iskreno ne znam sad šta da radim s ovim. Ovo mi je jedan od favorita bio. Ovo je Rimmel Stay Matte. Možda ću ga još koristiti ako ambalaže su im katastrofa, ali ostavit ću se još neko vrijeme. Rješavam se ovog Essence Good Vibes Memories, zato što naprosto ne posežem za njim. Krasan je, ali naći će bolji dom. Sad što da radim s ovim Wet n Wild? Mislim da ću ga ostaviti samo za potrebe snimanja, zato što ovo je jedan od doslovno klasika u drogerijama i čisto iz tog razloga ću ga ostaviti ako će mi možda trebati proizvod. I zadnja stvar je ovaj Golden, odnosno Giordani Gold od Oriflame-a. Ovo je zapravo rumenilo u kuglicama koji ja iskreno nisam baš nešto puno koristila i zaboravila sam na njega, tako da još ću ga ostaviti i definitivno ću ga još isprobati. I ovo su proizvodi koji ostaju, s time da ovaj puder u kamenu će ići u drugu košaricu. A riješila sam se 3 proizvoda. S obzirom da su glomazni, odnosno ovaj glomazan, dobro će doći prostora. I ovo je doslovno košarica kada nema mjesta, onda zguram, tako da tu ima nekakvih limitiranih proizvoda koji su mi jako dragi, ali proizvoda s kojima nisam realno znala što ću. Tako da ovi proizvodi većina mislim da će ići. Rješavam se ova 2 pudera u kamenu od Fit Me Maybelline. Proizvodi koji idu u smeće su Catrice 3D Glow, ovo je strgano i ovo su dosta stari proizvodi koji ja mislim da više nisu naprosto nisu više ni u kolekciji, tako da idu bye bye. Sad imam Essence Sun Club Matte Bronzing Puder. Ovo je u staroj verziji bio moj omiljeni bronzer. Od Anite sam ovo bila dobila, mislim kad je bio neki challenge. Naprosto ne posežem za njima, ali ću ga za sad ostaviti, ako će mi trebati možda za neko snimanje, tako da čisto iz tih razloga. Ovaj Essence Mattifying Compact puder odlazi, jer ga naprosto ne koristim. Također ovaj Revolution isto odlazi, strgo mi se i ne koristim ga, tako da i mrvi se i mora ići čak. Joj, ne znam šta da s ovim radim, ovo je Catrice limitirana verzija bila, ali tako lijepa nijansa. Realno ne posežem za njim, tako da ću ga se riješiti. Wet n Wild Mega Glow nijansa koja ne piše. Ovo mi je prerozo, odnosno piše, Blossom Glow. Prerozi mi je i samo ću zadržati onaj drugi, ali ovaj odlazi jer ga ne koristim. Prerozi mi je naprosto. Imamo Hoola bronzer. Realno ga imam dosta dugo, a stalno špricam s tim alkoholom. Neko ne ostane za sad. To mi je isto onak jedna uspomena, ali realno ne posežem toliko za njim, ali nisam ni posezala za njim zato što su mi bile zakrčene ove ladice, odnosno košarice, tako da možda ću ga sad i koristiti više. 2 limitirana proizvoda koja se definitivno ne rješavam, kao što vidite držim ih u kutijama. Ovo je više možda za osobe koje skupljaju limitirane kolekcije. Imamo, ovo je Fruits ili nešto i ovo je bila Nutcracker ili nekakva više, ne mogu se sjetiti kako su se zvale te kolekcije, ali
svakako ostaju i predivni su proizvodi. Sad ovdje imam 2 Ela Maska proizvoda, neću ih uopće otvarat, ali korišteni su. Ovo su više kao highlighter iluminatori, odnosno čak nisu niti rumenila, niti highlighteri, nešto između. Mislim da ću se riješiti ovog rozog, a ovaj da ću zadržat, jer znam ko će ovo koristiti. I mislim da ću ovo koristiti definitivno, sad ću vam pokazati zapravo. Ovo je u nijansi Dare. Evo vidite realno koliko je korišten, šteta da stoji, probat ću ga koristiti, stavit ću ga sad naprijed. Dok ću risk pokloniti. I ovdje imam bronzer koji sam zaboravila da imam totalno. Ovo vam je od Ela Maske, dakle ovo je zapravo nekakav za konturiranje na bazi vode. Nisam ga toliko koristila, mislim da mi nije bio baš bog zna kaj, ali ja ću ga sad staviti naprijed pa ću ga probati još isprobat. Šteta što se nisam prije sjetila po ljeti, sad kada sam koristila zaista jako puno tih kremastih proizvoda, ali stavit ću ga naprijed pa ću ga probat koristiti više. 2 pudera u prahu, imam ovaj Elfov za okoločno područje koji nikako da koristim, stavit ću ga naprijed pa ću ga probat potrošiti. Sad ovdje imam RCMA, The Original, ovo je jako dobar puder u prahu, ali ja ga realno ne koristim. I mislim da ću ovo dati nekome od svojih prijatelja koji su vizažisti, jer će dobro doći, jer meni samo stoji, tako da riješit ću ga se. I evo kako trenutno izgleda nova ladica, odnosno novi raspored. Ja sam preoduševljena, konačno imam mjesta i mogu staviti nove proizvode unutra. Ima još proizvoda koje vam nisam pokazala, jer ti proizvodi stoje u košarici sa šminkom koju najčešće koristim, tako da to ćemo zasebno proći. A ovo su sve doslovno proizvodi koje izbacujem. Ja mislim da ima preko 20 proizvoda ovdje. Stvarno odlično, baš sam jako zadovoljna. I dolazimo na sljedeću ladicu. Ovdje imam korektore, maskare, kremaste proizvode, kremasta rumenila, proizvode za obrve. Zaista previše stvari imam koje mi ne trebaju, tako da ja mislim da će velik dio letit. Morala sam uzeti novu kutiju gdje ću odlagati proizvode koji se rješavam zato što zaista jako puno toga odlazi. Ajmo krenuti sa korektorima. Rješavam se ova 2 Catrice Prime and Fine posvjetljivača i potamnjivača, to više ni ne postoji, staro je, odlazi. Rješavam se evo Catrice Cover Hydrate Anti-Wrinkle, staro, ne koristim, odlazi. Da ubrzam proces, NYX Can't Stop Won't Stop presuh mi je. Ovo je već stari Maybelline Instant Anti-Age, imam nove, dobila sam jako puno potona, odnosno nijansi, tako da ću koristiti i ovo se rješavam jer je jako staro. Zadržavam ovaj Ela Maska kremasti pigment u nijansi Hollow. Ovo vam je super recimo za tamne podočnjake, modrice i slične stvari kada želite prekriti ispod pudera ili korektora. I zadržat ću za sad Ilu Skin Concealer od The One, jako fini kremasti i lagani zapravo korektor, super za suho okoločno područje. I zadržat ću još ovaj L'Oreal Infallible. Iskreno, mislim da mi je bio presuh, ali moram ga opet isprobati da vidim. By the way, imam još korektora u košarici koje sam spominjala, tako da morat ću to sad isto popuniti. Sad maskare, ja mislim da 90% toga odlazi. Ovo su sve toliko stare maskare, iz tog razloga odlaze. Ovo su sve Essence maskare, Make That Happen, I Need a Miracle, moja najdrža Bye Bye Panda Eyes. Fenomenalan proizvod, ali jako ga dugo imam, odlazi. Odlazi i ova Volume Glamour Push Up Bourjois, imam je zaista jako dugo i otvorena je, tako da ide ča. Jedna od mojih najdržih Maybelline maskara koja je također predugo otvorena i to je problem s mojim maskarama jer otvorim ih i naprosto više ne koristim. Ovo je The Falsies Lash Lift, ide, odlazi. Evo, probat ću skratiti priču, dakle ovo su sve maskare koje odlaze, sada ne imenujem, zaista će video predugo trajati. Maskara koju još nisam koristila od Bourjois, Twist Extreme ostaje. Ostavit ću se još i ovu Sky High Maybelline maskaru, probala sam bila jednom za recenziju, tako da probat ću možda opet, sad sam možda zgusnula tekstura, pa ajde da vidimo. Ela Maska, joj, to sam već jednom bila otvorila, tako da ne znam kaj da radim, mislim da ću nju isto se riješiti. I nemam pojma, mislim da sam ovo jednom isprobala, ali mi se nije nikako svidjela. Ovo je dakle Bambi Oversized Eye od L'Oreala. Nisam sigurna za nju kakva mi je bila, mislim da mi nije bila baš bog zna kaj, moram isprobati. Znam da sam nedavno bila otvorila, pa neka ostane još. Ovo su za sad svi proizvodi koji sam se riješila, znači krenula sam dobrim putem. Kremasti proizvodi kojih ne znam da li ću se riješiti. NYX Gotcha Covered, ovo više ne postoji, ali mi je toliko dobar proizvod i koristila sam ga sad po ljeti. Ostavit ću ga još za sad, ali ne znam, vidit ću šta ću s njim jer naprosto više ne postoji. Mary Duminizer, ovo je tekući highlighter, njega ću za sad ostaviti.
Mislim, on je zaista bombastičan, pa nek ostane. A rješavam se ovog Revolution, Makeup Revolution, ovo je bilo nešto limitirano, liquid highlighter. Ako se dobro sjećam, malo je peći bio, tako da on ide, odlazi. Rješavam se i ovog Bourjois Healthy Mix Sorbet Blush. Malo mi je, bio mi je dobar, ali sam skušala na puderu, malo mi je prerijedak i našla sam neke druge favorite, tako da ću ga se riješiti. E sad ovdje imam linera ko u priči, doslovno ko u priči. Ovo ni ne znam kakvo je bilo. Djeluje malo vodenasto ovaj mislin, ali ovo je za obrve. Aha, ovo ću si zadržati. Lažem, ovaj ću proslijediti jer mi je presvijetli i pretopli za moju obrvu. Da skratim priču, ovo su proizvodi koje zadržavam. Možete prepoznati Cat Eye od L'Oreala, onda imamo NYX Epic Ink Liner i Catrice Brush Ink i ovaj NYXov bijeli ću zadržati. Ovi se rješavam. Rješavam se od dva primera samo iz razloga što ih imam jako dugo. I imamo ovo Aurino ljepilo za trepavice koje mi fenomenalno ono ostaje. Rješavam se i Lamaskinog linera u crnoj varijanti jer se posušilo. I vjerojatno ću još zadržati, vidim da je ok, od L'Oreala. Ovo je njihov Gel Intenza eyeliner u nijansi 01 Pure Black. On ostaje. Moja dva favorita, Max Factor Miracle Sheer Blush, ostaju jer su predivni, to ne ide nigdje. Rješavam se ova 3 tekuća highlightera jer ih naprosto ne koristim, plus što ovo je jako star, tako da ovo mora ići u smeće. Imam i ovaj Aura Sheer Stick koji sam kupila bila za recenziju i koji je zapravo jako krasan, gledajte ovo. I on će ostati. E sad proizvodi za obrve, ako se sjećate, jako sam puno rejvala oko ovog Hera proizvoda, odnosno, kako se to kaže, sjenila za obrve, on ostaje. Ove olovke uopće više ne koristim i one odlaze. Neke su stare, neke su već pri kraju, neke naprosto ne posežem, tako da odlaze. Ovo je bio, ja mislim, proizvod za obrve od Revolutiona, prozirni. Malo mi je gami postao, smeće. I Lamaskin koji je bio top, ali je skup i ne isplati ga se kupovati, tako da odlazi. Plus što sam ga potrošila i već je star. The One, pa mislim da je čak bio ok. On će ostat. Imamo Brow Revival od Max Factora. Mislim da je ovo čak bilo ok. Vidim da je potom neki relativno dobar, pa nek ostane. E sad ovdje imam pomade za obrve. Pharmacy odlazi prestaro. MAC, ovo sam kupila još dok sam radila u MAC-u, to isto ide u smeće. I imam ovaj Elfov koji sam neko vrijeme tako obožavala. Vidim da je još dobar. Ajde neka ostane, nemam više niti jednu pomadu pa neka ostane, iako sad više preferiram u olovci, odnosno u flomasteru olovke za obrve. Ovo nisam niti isprobala, mislim da iskreno ni neću, tako da ovo ću pokloniti nekom. I Mislin, ovo isto nisam niti isprobala, znam da neću jer nijanse, odnosno ne koristila sam, isprobala sam ovo. Ovo će ići nekome od moje familije. I evo kako trenutno izgleda moja ladica, ja sam prezadovoljna, konačno znam šta se tu nalazi i što mogu koristiti. Ostala mi je još jedna, vidim da je iza pala, NYX Eyebrow Powder Pencil, imam nove tako da se rješavam. I ovo su proizvodi koji ostaju i ovo su sve proizvodi kojih se ja rješavam. Znači ovo je šokantno, malo me iskreno sram, jako dugo nisam čistila tu šminku, samo sam trpala i evo šta se dogodilo. Tako da sam prezadovoljna. I zadnja ladica koja ćemo se riješiti u ovom videu je zapravo nekakav, odnosno primeri su to nekakvi fiksatori i tako dalje. I onda ćemo dalje preći u drugi video jer zaista ima jako puno toga, video bi trajao preko par sati vjerojatno. Tako da ajmo krenut ovo riješiti, ovaj kaos jer ja ne mogu ovu ladicu ni zatvoriti. Proizvodi koji ostaju, koje zapravo znam koristiti, su ovaj Guerlain Lore Primer, Elf Luminous Putty Primer i ovo nešto najnovije što sam počela koristiti. To je zapravo Evelyn sa hijaluronom. Međutim, dosta je sticky, to može proći kao skincare, ali super je za podlogu, tako da to koristim prije šminke, odnosno prije pudera. Ovih proizvoda se rješavam, ovo je već jako stari, ne paše moje koži. I imam ovaj Catrice Essence. Mislim da ovo nisam niti isprobala, ali sumnjam da budem. Daću to nekom ko to želi koristiti, ovo je već jako staro, tako da odlazi. Ovo je isto sve već jako staro, osim ovog Essence Hydrating Perfecting Primer, ovo čak ima SPF 20, naprosto ga ne koristim, tako da isto odlazi. Imamo ovaj Essence Glow Water koji mi iskreno nije bio ništa posebno, on isto odlazi. I rješavam se ova dva fiksatora, ovaj Time Locker Pharmacy je
odličan, ali je isključivo za masnu kožu. Mislim da je već jako star, tako da odlazi. I rješavam se ove katastrofe od Max Prep and Prime fiksatora koji nikad nisam potrošila, koji ima katastrofa pumpicu i jako je star proizvod, tako da ga bacam. Također ovaj proizvod, ja se ne mogu sjetiti sad kakav. Mislim da mi je bio dobar, ali da nije baš bio isključivo za moj tip kože. Ja ću ga za sad ostaviti jer je nešto novi, tako da neka ostane. Rješavam se i ovog Giordani Gold Youthful Radiance Elixir primera, jako je star, tako da moram ga baciti. Ovo još nisam niti otvorila, tako da sad ću lijepo kutiju otvoriti i staviti tu da ga isprobam. Ovo također odlazi, ne koristim. Ljudi moji, ovo su sve proizvodi koji odlaze. Dobar dio toga je zapravo nešto što ja ne koristim, tako da pronaći će novi dom, a dio ide u smeće. I evo ga primeri koji su ostali, nema ih nešto previše, ja nisam nešto preluda za primerima, imam još tamo u košarici. Tako da, evo, ja sam zadovoljna, konačno mogu tu staviti neke stvari i meni je ovo top. I u sljedeći video prelazimo sa puderima i proizvodima za usne i nekakvim zapravo proizvodima za oči i paletama. Nadam se da to neće biti možda predugo, ako bude, bit će i treći video. Ali evo, hvala vam na gledanju, nadam se da vam se svidio ovaj video, ako je dajte jedan veliki like, pretplatite se na kanal. Gledamo se u sljedećem videu gdje se nastavlja ovaj deklater. Bok!